Umjesto mene kao ženu da tretiraš kako ja jesam ti prije svega žena, čoveče. Ti znaš da ja jesam tvoja žena, ti ne možeš tako da reaguješ. Ili njega biraj, ili mene biraj. Ja sam tu pored tebe u krevetu, ne tvoje diskete jebene. Ti si tako pokvaren. Ne mogu da verujem, ali 5. put to radiš, čoveče, bože. Kako te, nemoj slučajno si ugasio, Larise, nemoj slučajno, Larise! Slučajno, nemoj si ugasio, Larise! Htio sam da ti se zahvalim, brate, za one 2 igrice, Mario, dvojku i zasigurno Kirby-a. Ok, eto čujemo se mi kasnije na Skype svakako. Ajde Boži, čao. Ja znam za jednu Kirby, ali... 2? Ha! Super! Druga dobra dođe za zamjenu. Joystick tu. I Sarajlije čine čuda. Kirby HAL Laboratories kompanije maskota. Malo, okruglo i bucmasto stvorenje Pink Boy prevazišao je Megamana u smislu oduzimanja neprijateljske moći od samog početka igre. Može letjeti, kliziti poput Megamana i slično Yoshiju usisati neprijatelja i baciti ga u pravcu drugih, samo što umjesto jaja on gađa zvijezdama. Dakle, znam da nije za 95% ljudi cool Kirby, ali za mene je itekako cool. Čudo je što su iz ovako ograničene konzole poput NES-a izvukli sve što su mogli za Kirby's Adventure igru. Sve što su htjeli su ostvarili. Moramo nam reći da je kontrola muzika, okruženje, moći, staze fenomenalne u bilo kom pogledu. Ovo je pravo remek djelo i dokaz Halove sposobnosti. Priča igre ostaje izgleda do današnjeg dana ista. Gospodin zvan Noćna mora je obuhvatio sav Kirbyjev svijet zvan Zemlja snova gdje sreća i lijepi snovi žive, tako da je sada zadatak naše Pink loptice da vrati svijet u normalu. Kada god usisate neprijatelje i iskoristite njegovu moć, indikator koji se nalazi između merača energije i života će vam dati do znanja da li ste normalni ili ste... Ma ne, mislim... ili ste preuzeli moć. Uopšte ne shvaćaju ljudi, čovječe. Tu je i par bonus staza koje nekad budu na vidiku, a nekad budu skrivene iza takozvanih stijena koje će biti otključene kada u pojedinim stazama nađete ogromno crveno ili zeleno dugme. Iskreno jedina bonus staza koje se sviđa je uhvatiti lutku Kirby-a. Kirby! Što je zapanjujuće je to što je HAL kompanija čak uspjela da napravi po meni približno sličan 3D efekat na ovoj stazi. S obzirom da se ipak radi o 8-bita konzoli na ovoj su igri, dokazali da su i oni na vrhu najboljih dizajnera. Najbolje oružje pored vašeg Kirby-a je mikrofon koje ćete dobiti kada ubijete muzičkog bossa. Usisate ga i
odoše svi u, mislim, znate. A tadašnji efekti umiranja su bili najbolji. Pored toga, kralj Dididi, koji vam se na izgled suprotstavljao oslobađanju, je pogrešno shvaćen, te je premlaćen. On je samo čuvao rod zvijezdu koja je donekti očuvala mir. Kirby nije znao da kada dobije magični štap nakon boss borbe i postavi ga na mjestu rod zvijezde, da će aktivirati gospodina Noćnu moru. No Kirby je ipak i na tu grešku odgovorio premlaćivanjem. Eto ljudi, gledali ste još jednu epizodu i u ovoj epizodi smo pričali o igri, predobroj igri, zvana... Samo udari su me. Opet Blur. Kirby za Nintendo Entertainment System konzolu. Predobra igra, moram reći da još uvijek uživam. Prešao sam je odmah bio istog dana, ali evo, malo igram na ovoj drugoj disketi. Što reći drugo već... Hvala na pažnji i ukoliko vam sviđaju moje video epizode, lajkajte me na YouTube ili na Facebook fanpage stranici. Do tada, svako dobro i bit će još epizoda. Mislim, svakako će biti epizoda. Prijetno!